Sekarang là mấy thứ nữa. Lấy thu cái là cái thằng chủ. Mày Lili Power Peningan ikan lagi. Boy lama ti hawar long ipikon. Pinila bangso kang kumay long. Lili Power datang. Amay pu akehay Suresh Tiso. Hawar namay Atung Tumbang akehay Edwin Hanse. Tiri kamamay Amay pu akehay Long Pangcho. Tiri kamamay Akong Tumbang akehay Modoning ti. Anparta pinila bangso mayalong ng Citong Dun. Lumahu habang Sorkari Gangura Rongasar Anparta pinila bangso mayalong Citong Dun. An sabi kacithang matik India harap datang pilong sabi Karbi Youth Festival pulote kacithang klong mate manping kilong dengan lidang lo lapenajong Karbi lo tulos konsil pen sabi pinangan jakong orang pilunsi tarang langsung jutang lamalong alira cam kita mancing lo jutang sonong pinangan anong kisi kedang dun kacara pacitu pen pinangan kepapang kurang tek monolong lo lasong taksi ahawar tinalong sabi Prekja makirap jakong orang itu tulong lasi dagang itong sabi nolitung MSC akai pen pindangan kacara pacitu rongaji payahut rongaji kepanjir hak alam itong pen dudang sang sibesi jutang ngajihon jutang perang nang penjo alang cerap itu saya pakai apapun pen kita ngolong du lasong taksi